प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं IMF जे विच में स्टैंड बाय एग्रीमेंट जी टीं क़िस्त लाइ ॻाल्हियुनि वारो दौरु मुकमल थी चुको आहे। अगरि ॻाल्हियुनि जो दौरु कामयाबु थींदो त पाकिस्तान खे $1.2 बिलियन मिलंदा। हीअ जॾहिं क़िस्त मिलंदी त उन जा पाकिस्तान जी मैशत ते ख़ासि करे छा इन क़िस्त मिलण खां पोइ डॉलर जे कंट्रोल करण ऐं महांगाई ते कंट्रोल करण में आसानी थींदी? प्रोग्राम जे हिन असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जॾहिं स्टैंड बाय एग्रीमेंट थियो त उनखां पोइ फौरी तौर ते डॉलर जेको आहे बूस्टअप करे वियो ऐं डॉलर 300 क्रॉस करे वियो। उनखां पोइ निगरान हुकूमत कंहिं हद ताईं डॉलर खे कंट्रोल करण में के कोशिशूं कयूं, उहे लाभाइती साबित थियूं ऐं डॉलर 280 ताईं थियो। त हिन क़िस्त मिलण खां पोइ डॉलर जी छा सूरत हाल हूंदी? महांगाई ते कंट्रोल करे सघिबो? महांगाई जो इन्फ्लेशन रेट जेको आहे उहो घटि थियण जा इम्कान आहिनि? ऐं ॿियो छा जॾहिं नओं एग्रीमेंट जॾहिं हिकु नए प्रोग्राम लाइ पाकिस्तान जी हुकूमत वेंदी त उनजे लाइ हीअ एग्रीमेंट हो उहो केतिरो लाभाइतो थींदो? इन ते ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त नवाज़ शरीफ़ जा ॿई फर्ज़ंद यानी हुसैन नवाज़ ऐं हसन नवाज़ खे नेब जे 3 रेफरेंसनि में बरी करार ॾिनो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाइबो। इन ते बि ॻाल्हाइबो त अमरीका पारां पाकिस्तान में दहशतगर्दी जे नतीजे में थींदड़ इंसानी जायुनि ते अफ़सोस जो इज़हार कयो वियो आहे। ऐं गॾोगॾु इहो पिणु चयो वियो आहे त अफ़गानिस्तान खे हिकु दफ़ो ॿीहर जेके आहिनि उहे दहशतगर्दी लाइ महफ़ूज़ पनाह न बणिजणु घुरिजे। इन तमामु तरह मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अहमद शनाए साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि, स्टॉक एक्सचेंज जा डायरेक्टर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो काशिम मुस्तफ़ा साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण नाले तर्जुमेगार कॉलमिस्ट आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो अॻूणो सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब। अहमद शनाए साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? बातचीत का मरहला तो मुकम्मल हो चुका है, कितने पुरुमीद हैं आपके बड़ी आसानी से ये तीसरी किस्त भी मिल जाएगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये तीसरा जो मरहला था वो कामयाबी से जो है वो पूरा हो गया है और इसमें कोई अभाम की बात नहीं है। मुख्तलिफ अफवाहें आई हैं कि शायद मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो चले गए। हमेशा ये होता है कि जब जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद ज्वाइंट कम्युनिके रिलीज होता है और वो इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगा जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे अपने मरकज पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके लिए जो मराहल थे वो पाकिस्तान ने कैटेगरी गवर्नमेंट के दौरान ही मुकम्मल कर लिए थे और सिर्फ ये एक रस्मन बात थी कि उन्होंने कहा था कि नई गवर्नमेंट इन प्लेस होगी तो हम आएंगे और इसको फॉर्मली जो है वो फॉर्मलाइज करके फिर इसमें जो है उसको रिलीज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये किस्त जो है वो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगी। और इसके बाद जो दूसरा मरहला है कि जहाँ पाकिस्तान 6 से 8 बिलियन डॉलर का स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने जा रहा है, वो मरहला जो है उसको जो है वो बड़ा एहतियात से लेके चलना पड़ेगा। उसमें IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं उसको किस हद तक मीट कर पाएंगे, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं और किस तरह पाकिस्तान जो है वो उसको लेके चलेगा, ये एक क्रिटिकल मरहला होगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, चाहे उसमें कोई भी पाकिस्तान का सुतून हो, उन सबको जो है वो इसमें बड़ा एक अहम रोल अदा करना पड़ेगा। अहमद साहब, ये जो तीसरी किस्त मिलने वाली है, इस पे जो बातचीत हुई है, किन शराइत पे बातचीत हुई है और क्या कोई नया टैक्स भी लगने वाला है? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चीज़ आए, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल उसमें थी वही सारी आएंगी। ये ज़रूर है कि उन्होंने फिर इस बात पे जोर देने की कोशिश की है कि जी रिटेल स्टेट पे जो है वो टैक्सेस की वसूली को यकीनी बनाया जाए। फिर रियल स्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको जो टैक्स करने की बात हुई थी उसको जो है वो उस पर क्या लाएमल हुआ, उसमें क्या पेशकश हुई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। मगर मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जो पाकिस्तान ना कर पाए। पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों का मुकम्मल होगा जो हम लोगों ने प्लान किया था। सिर्फ देखना यह है कि आगे का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है 6 से 8 बिलियन डॉलर का, उसमें क्या शराइत आती हैं और पाकिस्तान उनको किस हद तक मीट कर पाता है, ये एक सवालिया निशान है। तो क्या अब ये जो तीसरी किस्त मिलेगी, क्या उसके बाद इस बात का तयन किया जा सकता है कि जो थोड़ा बहुत हुकूमत हमें सब्सिडी देती है पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में, गैस में और एनर्जी सेक्टर पे, क्या वो कम होगी या फिर ख़त्म होने के चांसेस हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब पाकिस्तान में सब्सिडीज का दौर ख़त्म हो गया है। अब हम सब्सिडीज के हो सकते हैं ना, ये सब्सिडीज जो है वो पाकिस्तान को आगे चला सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर सब्सिडीज ख़त्म हो गई हैं। जो बच्ची कुची सब्सिडी हैं उनको भी जो है वो किसी भी सूरत में ख़त्म करना होगा ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ये नहीं हो सकता कि जो सिलसिला चल रहा था कि जहाँ गैस
4,000 रुपए की हमें पड़ती थी और हम 100 रुपए की डोमेस्टिक सेक्टर में देते थे, वो अब मेरा ख्याल है सिलसिला नहीं चल सकेगा और पाकिस्तान को गैस की उसकी एक्चुअल प्राइस पे या फ्यूल की उसकी एक्चुअल प्राइस पे जो है वो पब्लिक को बेचना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो मजीद नुकसान के मुकम्मल नहीं हो सकती। तो अहमद साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि वो जो दिहाड़ीदार है, जो जिसका गुजर सफ़र डेली वेजेस पे है, अगर उसके लिए सब्सिडी नहीं होगी गैस की सूरत में, पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में और एनर्जी सेक्टर पे, तो फिर मुतबादल क्या होगा सर उसके लिए? देखिए, IMF ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि टारगेटेड सब्सिडीज दी जाए और अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज जो है उसमें खात्मा किया जाए। ये नहीं हो सकता कि जो होंडा 50 चला रहा है उसको भी वही सब्सिडी मिले और जो लेक्सस में आ रहा है 10 करोड़ की गाड़ी में उसको भी सब्सिडी मिले। 10 करोड़ की गाड़ी पे सब्सिडी खत्म करनी होगी, हाँ होंडा 50 पे सब्सिडी जो है पेट्रोल पे जरूर देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह इसको ऐसा निज़ाम लाना पड़ेगा जिसमें गरीबों पे टैक्स का बोझ कम हो और अमीरों को उसका ड्यू टैक्स जो है वो अदा करें। अच्छा अहमद साहब, अब ज़रा इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने ये देखा था जैसे ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद डॉलर जो है उसकी ऊंची उड़ान शुरू हो गई थी और 300, 310 ओपन मार्केट में 312 तक भी चला गया था। फिर हमने देखा कि निगरान हुकूमत ने किस हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर 280 तक वो रहा। तो अब जब ये किस्त मिलेगी, क्या एक मरतबा फिर डॉलर 300 क्रॉस करने के उसके चांसेस हैं? आप समझ रहे हैं कि उड़ान होगी एक मरतबा फिर? देखिए, मैं नहीं समझता कि डॉलर के रेट में जो है वो कोई बहुत बड़ा फर्क आए। हमारा जब ये 1.2 बिलियन डॉलर का स्टैंड बाय एग्रीमेंट का बैलेंस पेमेंट हो जाती है तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अब भी हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सही सिमत में जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा ज़रूर है लेकिन पेमेंट डेफिसिट नहीं है, इसलिए कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो उस ट्रेड डेफिसिट को कवर कर जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसी पॉलिसी को जारी रखते हुए अगर इसको सोच समझ के चला गया तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आ जाए और डॉलर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे जो है वो जाए, बल्कि मजीद डिवैल्यू होने के बजाय रीवैल्यूएशन जो है वो डॉलर की हो जाए। अच्छा आप ऐसा बिल्कुल लास्ट में बताइएगा, हमें काशिफ मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन किया, बिल्कुल लास्ट में आपको लगता है कि रमज़ान के बाद जैसे ये हमें किस्त मिल जाएगी, इन्फ्लेशन रेट कम होने के चांसेस हैं, कुछ कम होंगे? देखिए, इन्फ्लेशन बिल्कुल कम होगा। अभी भी अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी कमी आई है और वक्त के साथ साथ उसमें मजीद कमी आ जाएगी। रमज़ान का सीज़न था, लोग जो है वो राशन की एक बड़ी डिमांड आती है, राशन बांटे जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और गरीबों को जो है उनका हक पहुंचाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो उसकी डिमांड में इजाफा हो गया। अब चूँकि रमज़ान का पहले 10 दिन तो तकरीबन गुजर चुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिमांड जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी और कंज्यूमर इंडेक्स भी जो है वो इंशाल्लाह नीचे आता जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन्फ्लेशन की सतह जो है वो बढ़े। बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे IMF और पाकिस्तान के बीच में जो तीसरी किस्त का मामला है उस पर आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमें ज्वाइन किया है काशिफ मुस्तफ़ा साहब ने, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज़ मुआशी माहिर हैं। काशिफ साहब कैसे देख रहे हैं? बड़ी आसानी से तीसरी किस्त भी मिल तो जाएगी लेकिन उसके असरात क्या पड़ेंगे मईशत पर सर? काशिफ साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक आ रही? काशिफ मुस्तफ़ा सां असां जो राब्तो कटिजी वियो आहे। जीअं असांजो ॿीहर राब्तो बहाल थींदो त असां हिकु दफ़ो ॿीहर काशिफ मुस्तफ़ा साहब सां इहो मालूम कंदासीं त जिन नाज़रीन असांखे हींअर ज्वाइन कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान ऐं IMF जे विच में स्टैंड बाय एग्रीमेंट जी टीं किस्त जे हवाले सां ॻाल्हियूं मुकमल थी चुकियूं आहिनि ऐं जॾहिं ॻाल्हियूं कामयाबु थींदियूं सुभाणे या अॼु राति ताईं इम्कान आहे त इन हवाले सां का ऐलानिया जारी थे। काशिफ मुस्तफ़ा साहब से असांजो राब्तो बात थियो। काशिफ साहब कैसे देख रहे हैं, अगर तीसरी किस्त मिल भी जाती है तो क्या असरात पड़ेंगे सर मईशत पर? देखिए, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में तो अगर आप इसको टाइम करें तो अगले 6 महीने से 12 महीने में तो नेचुरली एक काफ़ी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, गो के हाई बेस इम्पैक्ट उसको डाइल्यूट कर रहा होगा। लेकिन जो इस तरह की डिसीजंस सामने आने के इम्कानात है, स्पेशली 1 जुलाई के साथ, तो जिसमें फ्यूल प्राइसेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं या गैस प्राइसेस हैं या टैक्सेस के हवाले से कंप्लाइंस है या सर्कुलर डेट को फ्रीज करके और उसको फिर रिड्यूस करना है जिसका कोई रास्ता नहीं है,
سوائے اس کے کہ آپ اس کو ایگزسٹنگ جو پیئنگ کلاس ہے اس کو برڈن کیا جائے. تو شارٹ ٹرم میں تو نیچرلی ایک کافی زیادہ عام آدمی پہ جو ہے وہ اس کے اثرات پڑیں گے. لیکن دوسری طرف جب فسکل کنسولیڈیشن کے حوالے سے یا اکنامک سسٹینیبلٹی کے حوالے سے نیچرلی لاسز کم ہوں گے. جیسے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ سائٹ پہ دیکھیں کہ اب 12 مہینے یعنی کہ پچھلے 12 مہینے کی بیسس پہ ہمیں $600 ملین کا سرپلس ہے. تو اب اس کا بہتر پہلو یہ ہے کہ جی سرپلس ہے, لیکن اس کا ورس پہلو یہ ہے کہ ڈالر ڈی ویلیو ہوا یا ہائر انٹرسٹ ریٹ رکھے گئے جس کی وجہ سے امپورٹ کم ہوئی. تو اسی طرح جب آپ فسکل سائٹ پر آ کے اس طرح کے اسٹیپ اٹھائیں گے تو پہلے تو پریشر ہوگا, پر نیچرلی اس کے بعد ایک انویسٹمنٹ کا مومنٹم بننا شروع ہوگا. جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں وہ پاکستان پہ ویو لینا شروع کریں گے. تو میڈیم سے لانگ ٹرم پہ تو بہرحال بہتری کے اثرات آ سکتے ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں کافی مشکلات ہوں گی انڈسٹری کے لیے بھی اور ایک عام آدمی کے لیے بھی. اچھا کاشف صاحب, 2 سال پہلے جس صورتحال میں ہم تھے اور گزشتہ سال جون مہینے تک جو یہ معاملہ تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے خطرے بہت بڑھ گئے تھے, 99% بڑھ گئے تھے, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں ہمیں بالکل 11th آور میں ہمیں جو ہے یہ معاہدہ ہو گیا تھا ایگریمنٹ, اور اس کے بعد ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب اگلے پروگرام کے لیے جائیں گے تو ڈیفالٹ کے خطرے اب بھی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس زون سے باہر نکل جو چکے ہیں. ہم پہلے 16-17 مہینے پہلے جو صورتحال تھی 18 مہینے پہلے, اس کے مقابلے میں آج ہم ریلیٹیولی بہت بہتر ہیں. ہمارا پرسیپشن انڈیکس بہت بہتر ہوا ہے, ہماری گورنمنٹ بزنس کرنے کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے. اور اس کو آپ انڈیپینڈنٹ فورم سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہیوج ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ ہو رہے تھے, انہوں نے سگنیفیکنٹلی رائز کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ والی صورتحال ہے, بلکہ اس وقت کافی بہتر صورتحال ہے, کیونکہ بہت مشکل فیصلے پچھلے 2 سال میں جو عوام نے اور جو انڈسٹری نے بھگتے, لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سارے جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے, جو مزید لاسز ایکومولیٹ ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے. تو اس لیے ڈیفالٹ کا تو خیر اب چانس نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو $1.1 بلین ہے یہ بھی ریلیز ہو جائے گا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب مڈ اپریل میں جا کر یہ واپس اپنی فریش ایک پیکج کے لیے نیگوسیشن کریں گے تو پاکستان کافی بہتر فوٹنگ پر ہوگا. کیونکہ جو آپ اگر فیصلوں کا تسلسل دیکھیں تو اگر ہم FBR کے حوالے سے ڈیجیٹائزیشن کا عمل دیکھیں وہ شروع ہو چکا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم انویسٹمنٹ کا پرسپیکٹو دیکھیں تو وہ کافی انگیجمنٹ G2G اور B2B لیول پر ویزیبل ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صورتحال ہے اس وقت. اس دفعہ IMF کے ساتھ معاملات کافی سموتھ جانے کے امکان ہے, کیونکہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں IMF کی تمام کنڈیشنز کو کافی اسٹرکٹلی فالو کیا ہے. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ اگین. اچھا کاشف صاحب ذرا اس پہ بھی کمنٹ کیجیے. چلے یہ پروگرام جو ہے, یہ ایگریمنٹ جو ہے, ہم اس پہ اگر کمپلیٹ کر بھی لیں, ویسے پاکستان نے یہ 23واں پروگرام ہے, فقط ایک ہی پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے جو 2013 سے 2016 کا تھا, باقی تو سب پروگرام ہم نے انکمپلیٹ ہی چھوڑے. چلیے یہ کمپلیٹ اگر ہم کمپلیٹ کر بھی لیں تو یہ جو 24واں پروگرام ہے جس کے لیے ہم نے ہماری خواہش ہے کہ $7 سے 8 بلین کا وہ پروگرام ہوگا اور 4 سال تک کا پروگرام ہوگا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ کوئی بڑی پیمانے پہ کوئی لانگ ٹرم کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی معیشت پہ بڑے اثرات پڑیں اور نچلی سطح تک کوئی اس کا فروٹفل ثابت ہو؟ اصل میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ جب بھی ہم IMF میں جاتے ہیں, پچھلے 20-25 سال کی ہسٹری اٹھائیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام مشکلات اٹھائے اور اس کے بعد راحت ہوگی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے IMF میں جانے کے بعد 2-3-4 سال تک تو اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی رہتی ہے, اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل پیگمیٹزم آ جاتا ہے. پھر ہم اس فائنینشیل ڈسپلن کو تباہ کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. جب وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک ہو جاتے ہیں, ڈیزاسٹرس ہو جاتے ہیں. پچھلے 20 سال میں اس طرح کے 4 دفعہ ہوئے کہ پاکستان ایک ٹیک آف پوزیشن میں آیا اور اس کے فوراً بعد ایک ہیوج کرائسس آیا اور اس نے تمام اس اچیومنٹ کو اٹھا کے پھینک دیا. اس وقت بھی پاکستان جیسے اسٹرکچرل چینجز سے گزر رہا ہے, ان چینجز کے اندر جو ابھی بھی جو میرا
اس پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی, چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ ہے, ان کی جو ریئل ڈیلیوریبلس ہیں اس پہ اچیومنٹ بہت بری ہے. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 700 سے 800 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہر سال بڑھ رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے کہ گورنمنٹ تھیفٹ کو یا گورنمنٹ ڈسکورس کی ایفیشنسیز کو نہیں قابو پا رہی, اور صرف الیکٹریسٹی کے پرائسز بڑھا کر اپنے ڈیفیسٹ کو پروف کرتی ہے آئی ایم ایف کو, اور آئی ایم ایف ٹک کر دیتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایک عام آدمی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں پاکستانی حکومت کو بہت ہی کوہیسو رہتے ہوئے ان چیزوں پہ, جس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں, ہر کوئی بات کرتا ہے کہ جی آپ نے جو اسٹیپ اٹھانے, اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے تو اس فلو میں اس کو کر دیجئے. اگر آپ نے ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا ہے آپ انہیں کر دیجئے. اگر آپ نے جتنے مشکل فیصلے اٹھانے ہیں ان کو اٹھا دیجئے. اگر آپ ریٹیل, ہول سیل, ایگریکلچر کی, ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیپ اٹھائیے. پھر پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں ہونے چاہیے. پھر چاہے کچھ بھی ہو آپ اس چیز کو اسٹینڈرڈائز کر دیں. اگر ہم یہ تمام اقدامات کرنے میں کامیاب ہو گئے جی تو پھر 4 سال تو بہت بڑی پیریڈ ہے. آپ 1.5 سے 2 سال میں پاکستان میں ایک اکنامک پراسپیرٹی دیکھیں گے, کیونکہ دنیا بھر کا جو انویسٹمنٹ فلو کا سسٹم ہے وہ پرسیپشن بیسڈ ہے. جب دنیا بھر کا انویسٹر یہ دیکھتا ہے کہ آپ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں تو وہ اس اپارچونیٹی کو گریب کرنے کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی پرسیپشن آپ کو بہت جلدی نیچے گرا دیتا ہے. اب اگر یہ اسی راستے پہ چلیں اور ان تمام چیزوں پر بالکل کسی کمپرومائز سے ڈٹے رہیں, آپ 2 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری گروتھ کرے گی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور جو آپ نے بات کی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نچلے لیول تک ایک عام آدمی تک اس کے اثرات آئیں, کہ پھر پیٹرولیم پرائسز ہمیں آہستہ آہستہ نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں, پھر جو ہے انرجی پرائسز ہمیں نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں, اس ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس ہو, نئی مارکیٹ لی جائیں, ٹیکسیشن ہو, کرپشن کم ہو. تو یہ وہ ساری 2-3 سال میں اچیومنٹ ہیں جو بہت بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کاشف مصطفیٰ صاحب, بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ تو ہم نے لازمی طور پہ لینے ہیں. اگر یہاں سے نہ نکلے تو پھر تو ہم ظاہر ہے ہم جو ہے پھر اس آکسیجن پہ, آئی ایم ایف کی آکسیجن پہ ہی چلیں گے, اور وہ کب تک چلیں گے. لیکن کاشف صاحب ایک سیکنڈ سائڈ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ شرح سود 22% ہو اور پھر انفلیشن ریٹ تو آپ کو پتہ ہے, اور پھر یہاں پہ جو پیٹرولیم اور انرجی سیکٹر کی جو نرگ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں, اس کنڈیشن میں یہاں پہ جو انڈسٹری ہے یا کوئی اور کاروبار سسٹین رہ سکتا ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں شارٹ ٹرم میں اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ جو ابھی نیوز آ رہی ہیں اور 1 جولائی سے اگر فیول پرائسز اور پاور پرائسز, الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس پرائسز بڑھا دی گئی تو ایک اور راؤنڈ آف انفلیشن ہوگا. اور اب اس کا یہ بھی ہے کہ ابھی اگر آپ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا ڈاکومنٹ پڑھیں تو انہوں نے اپنے انفلیشن جو فورکاسٹ ہیں ان کو ڈفرینٹلی دیکھا ہے. اب وہ انفلیشن کا ڈکلائن سپتمبر 2025 اور وہ پورے سال میں 23 سے 25% کے بیچ میں انفلیشن دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں. بٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پینفل سائیڈ ہے جو آپ نے ایکسپلین کی, کہ اس وقت جبکہ ہمارے پاس جو یعنی یہ 22% تو انٹرسٹ ریٹ ہے, پر ایک بزنس مین کو کاربور پلس 3% پہ جب کاربور اگر 22-23% ہے, 25 سے 26% پہ اگر اس کو پیسہ ملے اور اس کے پاس لوکل ڈیمانڈ جو ہے وہ کرٹیل ہوتی ہوئی دکھائی دے, تو نئی انڈسٹری کا لگنا تو بہت مشکل ہے بھی, اور اسی وجہ سے آپ کے پاس سلو ڈاؤن بھی موجود ہے. تو اسی لیے میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا کہ مجھے اگلے 6 سے 12 مہینے بھی بہت مشکل نظر آتے ہیں ہر یعنی انڈسٹری کے لیے بھی, کہ نئی انڈسٹری لگے یا انڈسٹری ایکسپینشن میں جائیں, اور ایک عام آدمی کے لیے بھی جو ان تمام انفلیشنری اسٹیپ کی وجہ سے کافی دباؤ میں جاتا چلا جائے گا. بہت شکریہ کاشف مصطفیٰ صاحب, آپ نے بڑے تفصیلی طور پہ آئی ایم ایف کی نہ صرف اس ایگریمنٹ کے حوالے سے بلکہ آنے والے دنوں میں کیا اسٹیپ لینے چاہیے اور یہ معاملہ کیسے چلے گا اس پہ آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا. احمد چنائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا. پروگرام میں وقت انڈی سائی تھا وٹوں سائی کا پروگرام میں بیر حاضر سناسی پروگرام میں ایک دفعہ بیر رواں کے بھلی کار وقفے کا ناظرین سے گلائے رہا سی پاکستان آئی ایم ایف جی ڈیل کے حوالے سے آئی ایم ایف پاکستان جی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جی 3 قسط کے حوالے سے گالیوں تھیں ॻाल्हियूं मुकमल थी वञनि. अॼु इम्कान आहे त इन हवाले सां को
वरी ख़बर अची सघे थी पई या सुभाणे इन हवाले सां वाज़े ख़बर ईंदी। प्रोग्राम जी हिन हिस्से में असां ॻाल्हाईंदासीं त गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में हिकु कशीदगी हले पई। उन हवाले सां अॼु अमेरिका जो वाज़े मौक़िफ़ अची वियो आहे। उन न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे अंदरि जेका दहशतगर्दी थी आहे उन में इंसानी जान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो ऐं गॾो उन अफ़गानिस्तान खे पिणु इहो चयो आहे त अफ़गानिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर दहशतगर्दनि जे लाइ महफ़ूज़ पनाहगाह न बणिजे। अमेरिका जे हिन बयान खे कीअं पिया ॾिसनि ऐं जेको पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में जेको हालिया जेका कन्फ्लिक्ट थी आहे, को तनाज़ो थियो आहे, उन जा असबाब कहिड़ा आहिनि? प्रोग्राम जे निस्बत सां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे साईं GR बलोच साहब, कंहिं तारफ़ जा मुहताज न आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, आलमी मामलनि ते थोरे ॾेही मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। साईं GR बलोच साहब, सर प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। इहो ॿुधाइजो त अॼु जेका स्टेटमेंट आई आहे अमेरिका जे तरफ़ां, इहा केतिरी असराइती थींदी? गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां जेका छिकताण हले पई ऐं गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां जेका छिकताण हले पई, अवां छा था सम्झो उन जो बुनियादी सबबु छा आहे? आख़िर छो नॉर्दर्न जेको बॉर्डर आहे असांजो हिकु दफ़ो ॿीहर ॾाढो मुतरिक थी वियो आहे ऐं उन ते कशीदगी जेका आहे बरक़रार रहे पई? जी असद, अस्सलाम वालेकुम। हिन में बेसिकली अफ़गानिस्तान जे तालिबान जे रिजीम अचण खां पोइ असांखे इहा तवक़ो हुई, पाकिस्तान में तमामु सर्कल में इहो ई सोचियो पियो वियो त हिकिड़ी दोस्ताना हुकूमत अची वई आहे, हिकिड़ी फ्रेंडली अची वई आहे ऐं जेके असांखे असांजी इंटरनल सिक्योरिटी खे जेके ख़तरात आहिनि उहे उनजो अज़ालो थी वेंदो ऐं ही तालिबान जेके आहिनि से पाकिस्तान जा एतिरा ओब्लाइज हूंदा होपफुली, छाकाणि जो एतिरो सारो फैसिलिटेट कयो आहे, दोहा प्रोसेस में बि शामिलु हो पाकिस्तान। ठीकु आहे, हिकिड़ी धुर न हो, पर यकीनी ॻाल्हि आहे त उन में हिकु तरह सां असांजा इंस्टीट्यूशन जेके से उनजो हिसो हुआ ऐं हिकु लिहाज़ सां हिकिड़ी इत्मीनान जो हिकिड़ो इज़हार जनरल पब्लिक में बि हो ऐं काफ़ी कुझु लीडरशिप लेवल ते बि हो त हाणे असांजे लाइ अफ़गानिस्तान हिकिड़ो वरी रस्तो जेको असां चाहियूं था स्टेबल थिए, सेंट्रल एशिया जे लाइ CPEC में अचे, तमामु वॾियूं तवक़ुआत असांजियूं हुयूं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा बि हुई त दोहा जेको एग्रीमेंट थियो उन में ॾाढो वाज़े तरह सां हिन कमिटमेंट ॾिनी हुई तालिबान त असां पंहिंजी सरज़मीन कंहिं बि नॉन स्टेट एक्टर्स खे कंहिंजे ख़िलाफ़ बि रीजनल या एक्स्ट्रा रीजनल कंट्री जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थियणु ॾींदासीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान खे ऐं दुनिया खे ओवरऑल इहा ॾाढी मायूसी थी त तालिबान उन्हनि तवक़ुआत ते पूरा न थिया। इनफैक्ट हू इन माय व्यू आर इन वायलेशन ऑफ दोहा एग्रीमेंट। वन सेकेंड, जेके असांजा नॉर्म्स आहिनि, सेंचुरीज़ खां असां पाड़ोसी आहियूं, अफ़गानिस्तान सां असां हिकु लिहाज़ सां कुल्हे में कुल्हो मिलाए बीठा आहियूं। जॾहिं त रशियन ते इन्वेट कयो, उन खां पोइ जेके मसइला थिया इवन अमेरिकन सां बि, तब बि अफ़गान बाशिंदनि खे, अफ़गान टेरिटरी खे पाकिस्तान तरफ़ां को बि नुक़सानु न थियो, बल्कि हिकु लिहाज़ सां पाकिस्तान हिकिड़ो जेको वॾो महिमान खानो बणिजी वियो अफ़गानी न्यूट्रल माण्हुनि जे लाइ। 3 मिलियन प्लस जेके आहिनि से अफ़गानी 40 सालनि खां पाकिस्तान जी सरज़मीन ते आहिनि, जंहिंजे करे असांजा लॉ एंड ऑर्डर जा प्रॉब्लम आहिनि, असांजा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आहिनि, असांजा डेमोग्राफिक प्रॉब्लम, इवन कुझु शहरनि जो उन्हनि डेमोग्राफिक कल्चर ई चेंज करे छॾियो आहे। कराची में आहे, कुझु शहर आहिनि इंटीरियर जा सिंध में। सो मुंहिंजे ख़्याल आहे असांजी तवक़ुआत दुरुस्त हुयूं त असांखे हिननि खे इहो सोचियो पियोसीं त हीउ बहितर कंदो। लेकिन उनजे बरक्स तालिबान जी जेका पॉलिसी आहे उन असांखे ॾाढो मायूस कयो, असांखे ख़ासि तरह पाकिस्तान खे ऐं दुनिया जी ॿियनि ताक़तनि खे बि मायूस कयो त तालिबान जेको आहे सो उहो न सिर्फ़ु त उहो पंहिंजी रिट जेका स्टेट जी उहा क़ाइमु न करे सघिया आहिनि, लेकिन कंहिं हद ताईं के शायदि एलिमेंट्स अहिड़ा बि आहिनि जेका ॻाल्हि असांजे स्टेटमेंट में बि आई आहे सरकारी में, त शायदि तालिबान खे ख़बर आहे या न आहे ख़बर, त शायदि के अहिड़ा एलिमेंट आहिनि इन रिजीम जे अंदरि जेके TTP खे ऐं ॿिया जेके नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि के उन्हनि खे कोई शायदि फैसिलिटेट कनि था, या को टीं धुर जेका आहे सा तालिबान जे कंहिं एलिमेंट्स खे TTP खे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो इस्तेमालु करे पई। सो आई थिंक ॾाढी हिकिड़ी सीरियस सिचुएशन आहे, ॾाढी गंभीर सिचुएशन आहे, ॾाढी क्रिटिकल सिचुएशन आहे ऐं इन जे लाइ असांखे तमामु वॾी स्ट्रेटेजी ठाहिणी पवंदी, इमीडिएट टर्म जी बि, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में बि, या इमीडिएट टर्म में। इनफैक्ट फॉरन खां पहिरियां मीडियम टर्म ऐं लॉन्ग टर्म सॼी जेका आहे सा पॉलिसी ठाहिणी पवंदी ताकी इहो ख़तरो जेको आहे सो असांजी सलामती जो, असांजी सनती ऐं असांजी मुआशी सिक्योरिटी जो जंहिंमें मुज़मर आहे उन सां इफेक्ट ते असरु थी सघे थो। लिहाज़ा असां लाइ इहो वॾो चैलेंज आहे ऐं इनखे मुंहुं ॾियणु घुरिजे उहो तरीक़े सां। जी अच्छा बलू साहब, हाणे इहो ॿुधाइजो त मां हिकु दफ़ो ॿीहर इन टॉपिक ते असां ज़रूरु ईंदासीं। हिकिड़ो सुवाल इन ते बि त हाणे 3 साल थी विया आहिनि उते तालिबान हुकूमत खे, अञा ताईं का बि हुकूमत उनखे ऑन न पई करे, उनखे क़बूल करण लाइ तयारु न आहे।
ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त पाड़ेसरी बि उन मां ख़ुशि कोन आहिनि, न सिर्फ़ु ख़ुशि कोन आहिनि बल्कि उहे सम्झनि था पिया त हिते जो जेको अमुन तबाह थो थिए उन में उन्हनि जो वॾो हथु आहे, या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तौर ते। तव्हां छा था सम्झो त हीउ सिलसिलो केसि ताईं पोइ हली सघंदो? अफ़गानिस्तान इन्हनि हरकतुनि सां ईअं केतिरी देरि ताईं सस्टेन करे सघंदो? आई थिंक इहो सवाल अफ़गानिस्तान जे तालिबान खे कंहिं हद ताईं सोचणु घुरिजे त जॾहिं त उनजी लेजिटिमेसी पूरी दुनिया में ताईं रिकग्नाइज़ न कई वई आहे एज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, छाकाणि जो इट वॉज कंडीशनल on good governance, on an inclusive government, rights of the human rights of the women, ऐं सभ खां अहम जॻह इहो नुक़्तो हुयो त हू पंहिंजी टेरिटरी खे कंहिंजे ख़िलाफ़ न करणु ॾींदा। हाणे जेका हालात हींअर ॿुधाइनि पिया था त ऐं पाकिस्तान, look at that, Pakistan has been advocating with the world on behalf of Afghanistan त न इनखे क़बूल कयो वञे, उनखे इंटरनेशनल कम्युनिटी जे अंदरि दाख़िल कयो वञे ताकी हू मेन स्ट्रीम में अचनि ऐं जेके मसइला इन्हनि जा आहिनि सैंक्शन्स जे करे, ॿिया मसइला जेके आम माण्हुनि जा आहिनि अफ़गानिस्तान जा, अफ़गान गवर्नमेंट जा आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़ो हेल्पिंग हैंड मिली सघे। ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे तमामु इन्हनि पॉज़िटिव जेस्चर्स खे तब्दील छा में जवाबु ॾिनो वियो? असांजी शुहदा जे जाननि जे हवाले सां, असांजी सिक्योरिटी जे हवाले सां, असांजी हिकिड़ी अनसर्टेनिटी पैदा करण सां, हिकिड़ी हॉस्टिलिटी तमामु ख़तरनाक स्टेटमेंट सां ऐं हिकिड़ी डिस्ट्रस्ट जी हिकिड़ी माहौल बनायो वियो। त इन में पाकिस्तान हिकिड़े लिहाज़ सां मां सम्झां थो इट हैज़ गॉन टू फार इन शोइंग ए गुड नेबरलीहुड, हिकिड़ी सुठे पाड़ोसी जो किरदारु करण में पाकिस्तान कुझु बि न घटायो आहे, एक्स्ट्रा माइल वियो आहे। त हाणे जेको रिटेलिएशन थी आहे पाकिस्तान तरफ़ां, सो असां मजबूर थी वियासीं पाकिस्तान जो, इहो ई पाकिस्तान गवर्नमेंट जो चवणु आहे, इहो ई असांजी स्टेट इंस्टीट्यूशन जो चवणु आहे त असां वटि हाणे ॿियो को ऑप्शन न रहियो त असां रिटेलिएट कयूं। असांखे पंहिंजे प्रेसिडेंट साहब बि पाण चयो जॾहिं विया जनाज़ा नमाज़ ते उन शहीदनि जे, त पाकिस्तान ईअं कॾहिं पंहिंजे नौजवाननि खे, पंहिंजे अवाम जे ऐं ख़ासि तरह सिक्योरिटी फोर्सिस खे ईअं ॿिए जे हवाले नथो करे सघे। वी विल हैव टू रिटेलिएट, असांखे उन्हनि खे जज़ियो ॾियणो पवंदो, हिसाबु ॾियणो पवंदो असांजे हिन नाख़ून जेको वहायो आहे असांजे शहदा जो। सो आई थिंक इन में पूरी क़ौम जेका आहे सा बीठी आहे पोयां, असांजे इंस्टीट्यूशन जे सॼी क़ौम जेका सो प्रेसिडेंट साहब जी स्टेटमेंट खे मुकमिल तरह सां सपोर्ट करे थी। ऐं आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड बिहाइंड इट फर्मली त असां का बि अहिड़ी वायलेशन ऑफ आवर टेरिटरी या असां जेको बेजा खून वहायो वञे थो असांजे सिक्योरिटी पर्सनल जो या असांजे सिविलियन जो, विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। जी अच्छा जी अरबल साहब, इहो बि ॿुधाइजो त असां त हिकिड़ो तासुर, मतिलबु इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त असांजो पूरो जो पूरो ज़ोर जेको आहे उहो ईस्टर्न बॉर्डर ते हूंदो आहे या साउथर्न बॉर्डर जेको असांजो, असां उन ते वधीक मुतहरिक रहंदा आहियूं, वधीक कॉन्शियस रहंदा आहियूं। हीउ कुझु टाइम खां नादरन जेको बॉर्डर आहे उहो ॾाढो कशीदा थींदो पियो वञे। तव्हां छा था सम्झो त इहो फ़क़ति अफ़गानिस्तान जे तालिबान हुकूमत ताईं महदूद आहे, या उहा सम्झो पिया त कुझु ॿिया बि धुरियूं आहिनि, कुझु ॿिया सेक्टर्स बि आहिनि जेके चाहिनि था पिया त हिते बि इन्हनि खे महफ़ूज़ रखिजे, बिज़ी रखिजे? It's not about only busy. तव्हांखे ख़बर आहे, असांखे ख़बर आहे त इट्स अ डिक्लेयर्ड फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। असांजी ईस्टर्न बॉर्डर जे काफ़ी सारनि माण्हुनि मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां पंहिंजे अंदाज़ सां चयो आहे त असां पाकिस्तान खे स्टेबल न थियणु ॾींदासीं, पाकिस्तान जी सिक्योरिटी खे स्टेबल न थियणु ॾींदासीं। ऐं तालिबान खां पहिरियां असांखे ख़बर आहे त 14 काउंसलेट हुआ इन में काबुल में। छा ॿियो कहिड़ो कमु कंदा हुआ इहे 14 काउंसलेट? मां सवाइ उन्हनि जो जेको वॾो डॉन वेठो आहे उन्हनि जी ऑर्गेनाइज़ेशन जो जेको सिक्योरिटी एडवाइज़र आहे उन्हनि जो, उनजो कमु करण खां अलावा सो पाकिस्तान जा जेके सस्पिशन्स आहिनि से के विदाउट फाउंडेशन न आहिनि। त हिन में उन ई असांजी हिकिड़े ईस्टर्न नेबर जो हथु थी सघे थो पियो। ऐं शायदि हिकिड़ी हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ लड़ी पई वञे त पाकिस्तान खे कमज़ोर कयो वञे, पाकिस्तान जी सिक्योरिटी खे जेपटाइज़ कयो वञे, पाकिस्तान जे कुवतनि खे, कुवत जेका उनजी आहे उनखे न्यूट्रलाइज़ कयो वञे। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। हिन जो जेको सर्कल आहे हिन कॉन्फ्लिक्ट जो, इहे जेका हमला थियनि पिया, वॾो आहे। जी जी, वॾी महिरबानी साईं जी आर बलोच साहब। अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जे विच में मौजूदा कशीदगी आहे उन ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। प्रोग्राम जे बिल्कुलु आख़िर में ॻाल्हाईंदासीं त ॿ ख़बरूं आहिनि अॼु। हिकिड़ी ख़बर आहे हुसैन नवाज़ ऐं हसन नवाज़ जी नेब जे टिनि रेफरेंसनि बरियत जी, ऐं ॿी ख़बर इहा आहे त KPK जे वज़ीर आला जा
जेके नोटिस आहिनि ज़मानत न थियण जहिड़ा नोटिस जेके उहे जारी थिया आहिनि। ॿिनि ख़बरुनि ते तजुर्बो वठंदासीं। सलमान आबिद साहब असां सां गॾु मौजूद है। सलमान साहब, कैसे देख रहे हैं इन दोनों खबरों को? एक तरफ ये खबर है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज तीनों रेफरेंसेस में बरी, और दूसरी जानिब जो है वो नॉन बेल जो वारंट्स हैं वो जारी किए गए हैं KPK के वजीर आला के। देखिए, बज़ाहिर तो शरीफ खानदान को जो रिलीफ मिल रहा है उसमें ये आखिरी रिलीफ था जो हुसैन हसन और हुसैन नवाज को मिल गया है जी। तो इसका मतलब है कि जो मामला तय करके वो यहाँ से आए थे बाय लंदन से, उसी तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है। अलबत्ता जो आपने अली अमीन गंडापुर की बात की है तो PTI के लिए तो अभी कोई आसानी नहीं है। PTI के लिए तो अभी सख्तियाँ उसी से बदस्तूर मौजूद है। इसको भी इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है कि अभी PTI के ऊपर जो मामलात हैं उस पर जरा पाबंदी रहेगी और उनको इतनी आसानी से जो है ना मौका नहीं मिल सकेगा कि वो सियासी सरगर्मियां जारी रख सके। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मामला, क्योंकि अगर आपने रिकंसिलेशन की तरफ जाना है तो फिर ये टकराव और महाजराई की पॉलिटिक्स और बदला लेने की जो पॉलिटिक्स है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने महाजराई को दावत देनी है, महाजराई को इन्वाइट करना है, तलखियां पैदा करनी है और वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को और ज्यादा शिद्दत पैदा करनी है तो फिर इस तरह के जो मामलात हैं उससे ज्यादा माहौल जो है सियासी जो है वो खराब होगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, साईं GR बलोच साहब, अहमद शनाए साहब, काशिफ मुस्तफ़ा साहब, चोननि मौजूद महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अव्हां IMF जे हवाले सां ऐं अमेरिका जी अॼु पाकिस्तान बाबति स्टेटमेंट ऐं हुसैन नवाज़ या हसन नवाज़ जी बरियत बाबति असांजे मौजूद महिमाननि जा तजिया ॿुधा। प्रोग्राम जे हिते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रिट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।